Sebelum nonton video Gapit, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tambah lagi. Aduh, seret nih, bagi minum dong. Tambah lagi. Aduh, seret nih, bagi minum dong. Мама учит мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Tambah lagi. Aduh, seret nih, bagi minum dong.